ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kaseng jong ki try kendo bat kinong senshar shnong ya kabalatip kum ka Land Owners and Headmen Association ha ka khat khandai trik rumpang arajar arpowai kilalaj ban ye kendo ya u Executive Director jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ban bot din halor ka jingshna ye ka surok ka bapunyas no ya ka shnong nongston ter shado ka shnong ramrai bat ka bakut pan hado ka shnong kershai ka bahab hapo ka West Khasi Hills District. U Publicity Secretary jong kani ka kanhon uba BR thaba habay kran bat kilar pathai khubor uliyatho bakani ka jingbot din halor ka jingshna yegani ka surong kalong hadin baki pajba kila sa ha ka umdum badru hapdeng ka jing artatin namar ka jing bampan sedangshu jong kani ka company ban pentrai no yegani ka surong katkum ka jingyatho jong uba thaba u Executive Engineer jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ula pentip baka jing sa ateng jong ka kam kadai namar baka jing wansar jong ka jing pang COVID khat khandai house nem arjar arpo bad kumjuru baka ni ka company kadang up ye ka pisa ka ban poi le kumno ha ubna yayong mentaus nem arjar arpoway khnang ban yo pentrai no ye ka project ka baki paj ba kila angnot baro shikata Bangela yo ke jing keren baru new executive director wang ba kajing slam wang ba idon kijat ba penbiang nama hakliang ka LR wang haban ribas penbiang maglo jing duna ta ka jong ne den re man ta bon hakliang ka korban nuk mi khalaya ka DC yer benu ula pendap ban thai ta ap saban yo approve na ko kata ministry sa po jadi kata wang ada kata tu wang ba ya ye day yot ka ni ka abstang ya ka allotment ka pisah tengka hakwa dia kena project kentup ya ka construction kentup ro ya ka land construction tang tahu bat pentrain no hero community ba wong bang nom song thaj ma uru pentrain no ya kena lakum nom community wong ma hau ne guna april lakum guna april aja ko kata ka bau keren mentah pong ke da bo slem on ka to jing duna haban na le ka correction na kalian ka ABC rebeni mostan temen ta wong ka labiang ten approval na ka ministry ta pa de wong ka labiang apa sa ka LOL na allotment na ka requirement hakaban yo siuno e ka lang commission bat je construction ta ka de la kumno community wong bahaw ni na april ting issues ngo tenap e kata bat ngin hamal ya budin ya kata umri ta makan su kut no tang ta ju kan ino ala ko nila tan ma haune hong de bana april ni namal kendu yang bat nila dawai uru bawan rano ek office ban pej hakaban nya kendu bat pajbak nama su ban communicate de huang ba ye kene ru enda habala yo e kene allotment bala sedangon pentre en hawar rai ko kene ka suruk ka ba dang sio pendap sen kong nang kini ki ar ye kan DPR kan dang hi ar khat nyu khat pra ya ke DPR kan dan ladap kata ladap approve no satang mata kalong kumno pada wan penbit penbiang na kalian kan ko kanika NSDCL hakaba kan siuno nomor kapsa ka Ministry of Road and Transport ka ai sekan ka agent ni ai sekan agent bahkan siu ya kapisa ka Ministry of India ka Road and Transport ka ai sekan SDCL ya kapisa bro but berapa kalau yuk yang itu bisa kepada kalian konversion kan transfer siapa revenue pending DC jangan stay. Kung alam ngila ya ngila don hak jing suau artatin sibun namar ba kipat ba kila ya keli tengi ngimla ban ai kanu kunuka jubab pedeng joki namar ba habang ya kendu yuk DC kemut ba ngiyok dak we ke jubab ka ba syai ba ka boong ba kani ke kam kala ya seprang nadu bala dap approve ya kani ka DPR ti bat kila penbiang nadong sedong na kaliang jong ke LA kamut kalan acquisition kamut labiang nadong sedong ti nrei
ngila kami lenti bahkan penteri kamno nadu kene ke senem araja arthau hi te rei namar bakal dia kene ka lockdown na kamta kene ka pandemik kemut baki kala siu sakut no kumne te menta ka sngi ngila yo lat kumne bele kendu te ngila yo ka jubab na u eksekutif direktor yo kene ka NHIDCL haka ba uang ba ngidang up satang ya kata ka allotment mo ngion ka allotment na kabantaban ka allotment of fund namar kijing siya ya kani ka LA lele uang baka pisa kala dan tang bakan haban wan lang rengkat bat ka project te uang anyway kemut bakani ka allotment kemut ngimdon je artikin su kemut hau benai April kan sakoi kemut ka yu te nomor kita kala penyo ya ka ta ka jing sos aj mensim na kaliang jungi kum kilo elam jongka ni ka asusion namar ba ngilala ban yo ya kene ka jubab na kene ka na unu direktor jong kene eksekutif direktor jong kene ka NHIDCL te hakabe de bat ka jing pentrei ya kene ngila ong ba trai la ban khoten darno ne kumnu habien bala yo kene wong bangila pentrei saja kata terengi abstang kata ka lot nah te hendrei wong bala takalap no kene ka poslap mo kamun sun session kamun sun tu kemud ba kamlong siu ban ya trei tenrei ki beraibar de kemud ba September Oktober kemud la ban set up kan de kata ka de ka ba ula ai ka jubab ha ka be de bat ka jing wa jungi baru uang ba udah ong cai gumni bang la kwa ban situ baru uang bani ya ka ba maki ki kwa ngila kampwa mengi namar bangi kwa ban pentrei no ya ka project nanong stoncha ramrai kerjai kata ke deka ba nakaling jungi ngila yo bani